Nakon tog turnira smo već skontali da sam već svjetski model u tenisu koji nema svako. Tata je negdje spomenuo jeste da vi dobijate ponude od drugih zemalja da nastupate za njih, ali da vi ipak odlučujete da ostanete i da branite bolje svoje živote. To je zapravo pitanje koje me puno ljudi pita jer puno juniora gdje određene teniski savezi drugih država vide da su iz država kojima nema baš puno financijske pomoći, iz jednostavno siromašnih država Evrope i svijeta, će da se uvijek uhvate za nekog gdje će ti dati mnogo veće ponude nego što će ti tvoja država ikad priuštiti. Ali eto, ja i moj otac smo se složili da jednostavno se ne bi osjećali lijepo da eto voliko smo godina tu i da pomoć je pomoć, ali ne bi se osjećali lijepo da igramo za šta ja znam tamo Azerbejdžan, da nas šeici plaćaju. Nadamo se i želimo da se ovo promijeni i da ostanemo i da nam daju što veći vjetar u leđa, da se to ne bi desilo. Evo, nadam se da ćemo ovim razgovorom putem društvenih mreža i ostalih medija da dopremo do ljudi koji imaju novac i koji prepoznaju potencijal. Ali evo, nastavim sada dalje. Nakon turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, u uzrastu sigurno da ste tada vidjeli da ima potencijala za više ciljeve. Nakon tog turnira smo već skontali da sam već svjetski model u tenisu koji nema svako i da imam talent koji nema svaki junior. Tako da nakon toga smo odlučili ipak da totalno pređemo u ozbiljniji level i da se potrudimo da napravim što više u internacionalnoj sceni, da van države da napravim što veće rezultate. Tako da smo odlučili ipak i da novca više tražimo, da možemo da podignemo level treninga i ljudi koji će da nam pripomažu u tome, da mijenjamo tehniku, da gledamo većih profesionalci, da slažemo kockice ka tom putu. Mada je to vrlo, zaista, nema riječi koje opisuje koliko je to zapravo teško, ali imaju se snovi i žele da se ispune.